Lefra Produksies is terug en reg vir aksie in 2026. Bespreek enige van ons opwindende opvoerings vir jou stad of dorp. Groot winste verseker. Skakel vir Monica by 011 885 3000. Dinner for One Supper vir 1, 31 Januarie Rodepoort Theater, 1 Februarie by die Manna Konferensiesentrum in Kempton Park met 'n heerlike braai voor die opvoering. The same procedure as last year. The same procedure as every year, James. Valentynsaand met Helene Wester sing Nana Muskuri, 14 Februarie by die Pierneef Theater in Pretoria. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. Dolly Parton is in 'n nuwe produksie, Dottie en nie verder nie. Empress Palace, 22 Februarie. Ek is die duurste tollie in die land. Daar is geen duurder tollie in hierdie. Gij sing Hoor my lied, Voortrekker Monument 1 Maart. Stalletjies beskikbaar. Bespreek nou by ltickets.co.za 011 885 3000 of by lefra.com.